ömür alda eli kileşek. Büyük köpü yıllar öttü indi hali dağın öteşek. Şatlık dilimi sizge dostlar, rahat ötsün ömürler. Bizning eli barda alda sayıkmasın köngüller. Şatlık dilimi sizge dostlar, rahat ötsün ömürler. Bizning eli barda alda sayıkmasın köngüller. Yaratığın ötüp bara orta qaldı kurganlar. Bizge kader köpler bulgan tağını bular köbevler. Şatlık dilimi sizge Saban dostlar, tuye, hizmet tuye, şatlık hem bäxet tuye. Uynap, biyip, jırlap, gülüp, bayram edip gün buye. Halkımızın yıl boyu ketip algan beyremi Saban Tuy bilen kutlaybiz. İnşallah ışanam, bizning yumar halk bilen bu meşidni salıp bitiribіз. Şäherimizning күрке булыр дип ышанам. Мы все отмечаем этот праздник, все национальности. Почему? Потому что Сызрань наша многонациональная, и как наша великая Россия. Пусть неповторимый дух Сабантуя надолго сохранит хорошее настроение, дарит вам тепло и радость. Благодарность за помощь в проведении татарского национального праздника Сабантуй выражается Шадрику Александру Валерьевичу, главе Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан. Бәйрәм белән сезне, исән саулык сезгә, озын гомер, якты көн, здоровья, счастья вам и всех благ. Спасибо. Hayırlı gün, muhterem millettaşlar. Бәйрәм белән сезне, иптәшләр. Uyna әлі сыздырып, ешеректі қыздырып, uyna ауыл, uyna кейін басында ұздырып.
чемпион на празднике Сабантуй 2015. Айзатулов Рамиль, наш настоящий батыр. Аплодируем настоящему батыру, истинному победителю, абсолютному чемпиону.